tanda wailete kwekala bedroom ebinda yanata ayaze mukano minaona moi ezuka ya gitanda yobo ayikole yineve eka wesongeba aite ezuka nemina moi mana kola zake betiita wala ndikwenda ukitabikika kikambe nizibe akama kila za mundu akorect wakakuyenda kukwa uzi weta kanozi unako mandezi suka gitanda latunene lo suka gitanda kano bedroom yo bedroom uthewa bedroom ale kwa ile at Madam Lydia ne na lizi wa clarify kana no nundu we wazi ezuka ke kala mwa zuka ne kwekala bedroom ngona mwaka tani yake ile bora ne kuboa nundu ningezuka zie kala itandani akolete yukwalanya kwalanya kitandani kwalanya kana kubwa kwalanya yo ase suka mukano alanya bakube moi mama kwa suka yatapoa inge ukwe I think point ndiko the unondo zuka generally zuka zie kala kitandani ene sia bedroom lakini hata ke kubwa for me kaleta muno they love to kachuma kimwa na ndo alame ame the uneza at least 3 to 4 days na kwa ndo alame ukuna maundu monu ezi amane kutengemea nondo buko ta maundu kita anda kibikia wapi kubikaba then kibikiwa munondo kamine mithenya 3 lakini we kaleta biochuma nondo ne kama ndo alange ona kama ndo azu yange yutia I mean nemo tokamba na ina we yoni ingi moko muthambe no anlezombia ndo nimo mama ndani mundu wako kaele aye mazi tweke kaleta tuleze kula tumete ukamba niwe ziko kwa thobio bogeza na izuka kwepi kichani thina aya ndina le apau lakini twati ndo kumeta mundani Madam Lydia yes ego yuta yokukokoma wakitandani si una shower weyo no dhamba lakini ona wadhamba okay mazi bebe kule mundu wako lilie mazi boyo kuthithu katundu la kwenye niko zina wekala na hajo le kula kuthithu juma kemane comfortable but kusema kweli ona niweze nazo tukando de manala kadaima utia I mean yuje mugeozu wotu kujuma jokathala with amasuka mazenzizie muge kwa whether ndiko thithuka na ndiko bio ni yaile obua ketumi tukupe mundu akolilie ethi akuthamba ndiko there taulo chavukaniki sio kolyo taulo chavukaniki na chavu wane jau nondo utumi hata ulo after kwekata kuthamba after kuthamba ni jau ketu mwata ulo kwata kiko kwa huo na mazukazu yuna uzongia na mazukazu notoja kwetha no thambie welika kitandani lakini juma jothe lo nende mdweke ko wene na metho wa nyungi azukezu okay we no we ayo nyunga yute na masiki duchambe kisionati tuwete ugwa nondo saingi tujaribia kulikanya maundu kethetwa nanga to the realistic responsibility yo the bedroom ni yakibeti yes na yuone mutulio na complain ya for information ndiko na muso usiko tathini na yu anasia no kukia kugolia muka nondo wa mukolia lo audhewa azuka hata usiete thina golio mamie ndi yu azuka modho na sikotecha onanya noizo pia mazi na sio maluga we akebya gungu nezo kudia mazi akaingia meki kona ngendu ndio widia wese ile tozenzia na ngendu akungendu mati yako mundu baitabua anyway thank you sana na karibuni sana mitamboni ya Athiani FM Peter Pinches aka kulia usini mzee ukitwa kaza ayeto withdraw ye favored Merihani akaza masinge ni sipa sana madam wake muno longini Paul ngui musalala is okay baba shabikia kulete kulio baby wakataya sia uboy betino kweli masini outdated akaba ona kiwe dija ukose hata umondume aba okilie no ikane gebetina ndeto tu ifanye ndia nisikau eta baby wakatanza like peshabiki ekulitie ubowa mitwano uwete tuba ngama naanza majawe cha kama ndo kukuli ai ngana baza kukuyo ngeino ni adhimu ni mwe mutuko kilo wazo aniacha by the way akani ni mwana osu ni muteji munukio first of all chindula pasta manenga we ni matisi wala zuma no bana zuma matisi pasa dia zona emwe tikile to mundu na thuko maba always ateza kile ikoga na chao akwete kile ngutia 10 one kamba ona prostitutes makaete ndolea we go boy koya kunde mbona ni angai yate wengai wile hata haya kwa hiyo kola yumie lakini ngama neza piyu for example ukaambia ngugwe yongei ndibela lakini sio kwa mutesi kana kaambia zindu isi umapana pathuku nditikela lakini ile tunenga wetu tesi ni mpinge and I guess that is why mwamba uboya mutana mbakwika mukaitakasa ne mpinge ki pesha biguma okulete ubowa harusi uwete topa Bibiliani nondo we ewe ngamba okulo sisi ekulo akulete
Kuli attendees kulezi adibende kana nambo sakuli jobo wa kutwana akaze bayipando na bamo waona Biblia ni beba andiko wa Lucy ni IT ni kule ni maandiko mebe maiti ando matwa na rusi nono ndiba mwana ona ekaibu ya mwambie ngaiwa kwana nise mutwana mwana usitu musomi wa Biblia ube waputi umwambie ona ndeze pauno ewe robo Adamu umwambie ni babuda ya Lucy na biona mbe bagere awetaka ya kena wasa somanga Biblia ongelango mani na kindu jambe chama chambe cha Yesu chekiwa ba kwa yakena kwa ijao kwa mutwana ayu ezela na Biblia Lucy Biblia ni hata chama chambe kila Yesu weki chekiwe andosine okay mutaveno ndo wende esela na chekiwa alosine na kindu kisioni ya andu by the way enda ya alosine ona Yesu waindi alosine na mujangi ya Lucy Yesu achangi iye aindie thia mbinu ya Lucy ni yathala nazo obesyo mbinu achangi unyo mchango wake ando mewa moyo kwa Lucy nzio na pia it is good ukendea ethano kuchangia changia Lucy Yesu mwene we wachangi iye changia aya Biblia mwiso yuko thela tuiwa kana ikanisa ya ngai Yesu akayosa tachao tamutwano ainde na kuiprepare tachao tamwitu wa kutwawa nikana at the end of the day kukembwa na mutwano munene wa Yesu na kanisa yake isu ni kwa mfano lakini isu no ni kutwanya kana chao ona ngai no value ya Lucy na numenengete ndaya Peter Musembi akulete after marriage for the first time mnapaswa kuishi kivipi na mpenzi wako? Mnafaa kuishi kama mke na mume. Kwa ufupi nondo we. Kisa kulete ki. Unless you specify kilo kukule getumie. After mwadwana ningi maile kwekalata mundu na mukaka na mundu na mume. Maybe yokwekalaki mundu ume na mundu mukani kwa ukwenda clarification kwa mwale yai. Wata mundu ume utwani tailo behavior ata na muka maile kwekala nyata. Kwa mwalete alete kwekalata na kiwe chake. Kindu chambe ailo mama yo atwana. Ketindo cha ibesi atile. Nikaneka njitao na muka nake muka ketiana tukiawa sokoni na ima naona kile tukazionda iloka katia nundu isa kula kwa macho na kati mpaka katika onanda ilo ya macho enuke pio zi etiketeka awana pata bono akengana mwile yako adimaya kwadimaya no kwadimaya lakini kutuko kula kwa macho ningi aye we ni yamno so asizi withie ni wa kwake na chakeli method nebindesio yakwenda nutwa isi harusi system ni mwitwano ye stages na stages niyo ya mbe ya wendo mwingi kwa uwe make sure ni mashia wendo as much as possible nondo izio stage ya mbe ila siana si kuambia kuka na chao with ya mangwala matina time isu na nazi aitha ibato wameka kwa especially kwa ndwala mathuku maana chao wa minoto aka kibeti chako mwatwana mwikatine mwetetando nyumba for the first 3-4 up to 6 months angimeta na kuitana ni watu anana wale kwitha wina zazi akuzotinda we muthina kibeti chako mwitu mwenye buno kujaje mwana mwenye bu ila bayo ndo weka mwandikie muthuku ni wetie you know mbaka eboeka kwa u either but on the card that particular point kweketho na mundu numbesu nikana with enough time sia ku enjoy na kwekala imwe either possible mwetha mwena mbesa banda ibandu utwaye mwende honeymoon mwende mweka lokike na mwesioka those are kind of things nikana with ne waka njao mutwano waku yulo ajao musingi mulumu nagero ngwendo mu correct inyoza mwana na perspective akana pastor na perspective yandu makwekala town na mwando ala matwani ukamba na memosi na be relatives na wezi tago yako la kwitunumete mwitu atwawane bwa kibetiketa wa mubiki na mubiki atwa with ya ibetila ingini ko thoja mubiki maandi ni moko manyamuka mwana andu ni mogeta kwa na muka mwana metila andwazu ata na nibinda ya sherekea kuya nundu ama neighbors ma relatives ona ni kwate kwanza it is time tunene ilo asindo isu
nondo andongi magilasi ya mato na mutwanye uyona wisa ndo azuma yekuona na ndo azume withite mewe nite mana kulasi ya tukesa kuona nende no kuona tabia si yakuka udhocha mobiki undo oweta Madam Lydia. I think it is time to ekana tabia muthemboso tabia zile kama ni kwaje mobiki usuma wenda ogilesa ako mine ile ayaka uye agawete ikoni kana mbeyo tutanza kana ati mume kitanda na matwanye uyono indi bado megwe na kwikali maze kangotethi mathina mo gona twena mo ba ni kwithia itutiete mila imwe sindu imwe tweka kana sindu imwe mila sito cia tubundia cia tetha cia kwaka jamii ndumbia kana mundu ndoze mwana akwa no twanie eweyo ati lazima withie ni weyo sasa wiki timothelu ona kwaja unataka anakwaja no what I mean ni elabda ndo oneka na mubiki normally mwena aeni matatu hapo majirani ukamba ni moka kukethia ni na uketha ni moka niyo mila yitu na uni wetu kana ujuke tumwethe ya community sito ne sianie na ndo na cia community no na kwa kwitu aeni ni mogi okethia my mom na moka na zukale kilo ile mam ndezo ya zukale zukile zile eweka aola na zukale zuto tukombe nuru wajao ila community na uni woko ya mose kwekalawa point ya kwa nale kwa ndola matwani uyu ko twana ibange nika na at least the first 3-4 days medenya ambe itatraina abayo potea nika na ile maundu menyu kizale jukinge no na meiwele mwina yo ni mwaolanga na from there you must yoga mosi aeni no moke ketumi kuka kwa aeni ni part of kithio cha kamba payondo otweka mukamana ne ugie no gethe andu bayoga actually weka kiu mwika omeno ndwane no uti gotweka utweka no kuyona kana no eona de moya tricky by the way it is very tricky don't do avoid no twazi utwa iwe number 2 no endo komelela ba undo komelela no mbewe ona wiya yuwezwani amome ona tweka actually wako mamuno wiwa mukamana no komelele die mume kana yewa toye mundu mwanu ela saile bado kana mugane motulu kitandani acha limweka ako uma ne wako twika mtita mwani ya otuko muima mwele wako na maundu menyu niki kwa ni mailo mana ku balance kitumi I mean mudu ana for a season then maundu menyu mwena miake langa iwe munenga bamwe mukako na mwani kwa kila ngwenda kuongelela kunika nai yes alamu etauni no mwibinge ona nyomba kwenyu for a month ona mwenda lakini alamu emosi ni mwaile kuiba kutumia uwe mwa accommodate chao society no gevi yesu no yeta acceptance ukatwika ni wetu wena ndukethia ndo na ndukamanyoso nikwitha no kwenda manana na mwemeu weka gwe nangia na ndwikwata acceptance na with the time ngwambia kwaza muzio na ndwe ndie ndetwe na kuniwe yanangia ndo ndo wonisia ndo attitude na ngamba especially mahende tekau wewe angania no kweyona mukangania ngolo kwa ni lazima utumia akili nika na umane ndo balance izu ni jomwe da kuongeleza